kurbiang ke PSG ya ke 6 ladu haka Champions League minta ke ayom hadin berkalaban pelimno ya ke Arsenal haka final. Wat lakle kaj haka jinlekai Hamadan Damar Shikol Henry Lingba ke penalty shootout pelimno ke PSG ya ke Arsenal da saula laiko. Watla kadai ke Arsenal ke belayoban tap gol ningkong tang haka menit ke Henry Lingba kai Havard ya kepala assist tau terusan. Henry snubok no bak Arsenal kelas siapa penyakit no ya kena ke Shikol hakam menit kepan rebusan Lingba ke penalti Osman Dembele. Kumta hadu ke sispa arpo menit don shoot balak tap gol hak pak liakat da kamar Shikol. Henry haka penalti shootout la penlim no ke PSG ya ke Arsenal da saula laiko. Hakaba arngut kirang elekai jong ke Arsenal kila miss penaltino ketau Everchi baru Gabriel Magalhaes. Kum taruh penlimno ke PSG ya ke Arsenal lingba ke penalti shootout da saula laiko. Hakaba ke PSG kila kur Arsene Lenter haka Champions League kata haka yom ko beladep bat mentau senam arajar Henry. Bat ke deiru ke Champions League ke balai nagam tau Enric kebawa yuk ban kur Champions League haka klub Barcelona haus nem arajar Katsan nang ta arajar Husan bat arajar Arthur Riu haka klub PSG. Kumta bun wala gidon kibala kermen bak Arsenal kan sayu kur ningkong ke trofi ke Champions League minta kayom Henry snubok no pat bak PSG kelawan pendimno ya ke Arsenal. Haka bak PSG kelakur Arsene Lenter. Bat kebas nubok kadai bahadin gejing mino jong kalin Mbappe naga klub PSG. Haka baka PSG kelakur Rentersenon Arsene Arwat haka Champions League. Gumta watla kalenti jong ke Arsenal kela janbha bangkur trofi ke Champions League res nubok neka midpat. Bahaka penalty shootout kela limno hakmat ke PSG. Hakaba ke Arsenal ke deiru ke klub ke bompat yokur trofi ke Champions League kum tarubun ke jingkermen ke baklabu menta ke yom Henry Pause ke jing angnut ke klub Arsenal kamlak benpoi seketong pad yokur trofi hak Champions League. Bat ke jingdu jingkermen jong ke Arsenal ke deiru haka menit kepala siapan penyakai no haka PSG. Bat kane kadai ke final ke bak kadu haswa bagi orang elekai kin selitno selagi jong kiri national team pan penkre na kamta ke World Cup arajar Henry kublai sibut.